I pozivamo ljudi da još jedan klip na mom kanalu i gledate VMD-a. Ljudi, danas ćemo da igramo Minecraft. Danas ću da vam pokažem Minecraft tutorial. Znači ovo je prvi Minecraft Pocket Edition tutorial. Tako da vidimo se čim ja malo podesim sve ove settings i tako to. I evo, kao što vidite, tu se možda vidjeli sad zvuk. Podesio sam zvuk. I danas sam htjela da vam pokažem kako da napravite top u Minecraftu. Većina vas ovo zna, možda ako ste gledali moj prošli kanal koji se zvao VMD, ali ja sam sve izbrisao snimke, tako da idemo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Znači 9 blokova sam malo. Ja ću to praviti od kvarca, pošto mi je kvarc lepši blok, sam da im 2, 4, 6, 7, 8, 9, uglavnom nije ni bitno, ne mora ni biti čak 9. Znači ovako, znači ovo je najjednostavniji top koji može da postoji u Minecraftu, to je jedan od najjeftinijih, koji čak možete i napraviti za 13.1 verziju, znači top meni ekstra. I sad ćete vidjeti kako on funkcioniše. Treća, znači još samo button, znači button. I treća vam TNT, što je ono najlogičnije kod topova. I ovdje ćete ovako staviti button, a TNT ćete ovako poslagati i da još nešto, ovdje još staviti 4 bloka, znači 4. I ovdje ovako 1. I treća vam još samo malo, nisam stavio redstone. Znači i treća vam redstone da bi mogli sve ovo da povežete. Znači da bude to baš pravi top koji će sigurno da radi, znači 100 miliona %, te ne znam ni koliko da kažem. I znači prvo kliknite levi, pa desni i gledajte ovo. Bum! I kao što vidite topo nije ništa, a on je radio. Ok, to je bilo to što se tiče ovog klipa. Ako vam se svidio, bacite like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem.